Ibe tingcho marasam news ne na maigo news headline hazi ko na te wangai dele. Nagaland state distaff area ka buak sibam leis Union Home Ministry na Armed Force Special Power 8 ke sru hang kisin garai dele. Union Home Ministry na palampi tsigai ze hazemina karai ki kechu hagi henge ze tu chet jai haga sutte jai extortion miramagu ka chakrang kang lutte buimak salute zegena le ka chevle. Armed Force Special Power 8 ka chebe de saka dui gai ze security forces sipai meramena panui si teuze anui public medu palam aket tu ga ze ka bangki ka kai ze dobuibe India magu hindi aketele. Armed Force Special Power Act nakana kateuze Nagaland, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur ke kaizalale. India unlock to churai de ke COVID-19 cases into churai de leize government go sources na sale. Union Home Ministry na saje jinai COVID cases 48,786 zemena positive test petale. Zai COVID rarit kena na maigim teuze zemena changket chamenge godile kechele na ka teuze India ke COVID-19 rarit kena gagaidi met react teuze 3,99,459 Zai na karya changbe India ke COVID-19 vaccine kaplo lume zemena react teuze 33,57,000 people. European Medicine Agency Europe Union gu hulang bere ki pumte ze naka teuze COVID vaccine Europe ke te do buibe madai runele sige India magu COVID vaccine Covaxil nai Covaxin sakai makpidele kanale sudu Europe countries kui mena India magu COVID vaccine te do duile zai green pass pe do duile vaccine kaplu mahang ane se sale green pass ja COVID vaccine kaplu begu digital passport le hata te zai kan be country bet nang beze China ge Chinese Communist Party Xi Jinping ne ke dei te be tingkum haket jimai na changdele Chinese Communist Party party ke dei perege teuze dilang be zai ke dei te tilang be Communist Party dele Aize ndagene harakum wong beting mo zedon tingene kedai te chuze na maria sangbe Xi Jinping ne teize na ka teuze kedai perege pakan nobe dilang be economy changdele Assam activist jai Sip Sagar MLA Akhil Gogoi du jimaigine ka bangki gene phetkai dele Aize National Investigation Agency Court Guwahati gene PG jai pachu church to gabe Unlawful Activities Protection Act jai Anti-Citizenship Amendment Act CAA gugune church to gabe gene PG clear to gai jam phetkai dele Zimai Maharashtra government ne saze Bombay High Court ke door-to-door vaccination kalakile nege inkyate che COVID vaccine kapurate be central government gu order pe rakulakte le kachele Maharashtra government ne saze aize experimental basis te li churaibe Pune district in teule kachele palam ane Pune district te Dimak zai che makse COVID-19 vaccine kaploy ruhang zeule zekachele Anuine hagui zabambe Europe Cup 2020 quarter final ralang be match teuze Switzerland versus Spain na mai tingmui kunta skui ge kan thagule Zai pakanove match teuze Belgium versus Italy quarter final chomai ting chokunta pung boropi ge kan thagule Marasam news pigani mele indu to le ingyaze like share subscribe to gailo